Pagi ya Rek ya. Pagi. Mama kita. Aku punya pertanyaan buat mamaku. Ibuku sayang cintaku my love. Sampe di tahu sekolah. Yo tau Rian. Kok dodok tekon nih lho. Lulusan apa? SD lek wong biyen iku. Oh, sampe SD berarti gak pinter sampean lulusan. Dia pinter. Tapi kan duwe anak. Iya pinter duwe anak tok. Anu. Saya tak tekoki. Oktober tene apa? Oktober. Marite apa? Wocane apa? Tober. Oktober tene apa? Tober ya. Tene apa? Juara Tober kok kaken omong. Tak saka. Sesuk Rian. Entah sih. Tak saka. Jeis. Oh, sesuk. Tak saka. Rian ku rai anu deh. Tak saka. Nyok. Tak saka.